Doh û piştî rojekê li ser encamdana çalakiyekê bi helkefta serhildana duwazê avdarê neqîbê Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan Sûriya Ciwan Mîranî koça xwe ya dawî kir di encama newbeyeke dil de. Ciwan Mîranî di sala 1970 de li gundê Swêdiyê yê girêdayê bajarê Dêrikê li Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûye. Di sala 1990 de berê xwe da Başûrê Kurdistanê û li wir jî heya sala 1998 pêşmerge bû karî xizmeta welatê xwe bike. راستی جوان میرانی بری وقت مگوتی دست پی کده بری به نقیب سندیکا کسی که پیشمرگه بو پیشمرگتی کریه کاری سیاسی کریه و چند سال نوی بهتر نزدیک 30 سال نوی هرم کردستان کار روزانه‌ای کریه راستی کسی که زرارک مزنه بو روزنامه‌وانین روزاوای کردستان مخابن والایی که دو خابیله جوان میرانی مل دمکی ناسی وەکو کەسێک وەکو کوردێکی ڕۆژئاوا کوردێکی پڕ دڵسۆز بۆ کورداتی کوردێکی خەمخۆر بۆ ملەتی خۆ بۆ دۆزە ڕەوایە خۆ جوان میرانی دەمێکیدا ڕۆژنەماوان بوو دەمێکیدا خەباتکار بوو جوان میرانی هەموو ژیانە خۆ تەرخان کرد بۆ خزمەتکردنا گەلێ خۆ بۆ خزمەتکردنا دۆزە ڕەوایە نەتەواتی یا گەلێ کورد Dîroka Ciwan Mîranî ya rojnamevanî zengîne bi çendîn karên diketin xizmeta ragihandina Kurdî de. Di destpêkê de karê xwe wekû sernivîser di rojnameya Newroz de kar kir, her wiha di ragihandina Partiya Dîmokrata Kurdistanê PDK de kar kiriye. Ji bilî karê wî yê berdewam di rojnameya Sewtil Axir de her wiha ew berê di rojnameya Dengê Kurd ya gotên askirin niha bi rojnameya Kurdistan de jî kar kiriye. Di sala 2013 de wekû yekem neqîb di Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistan Sûriya hate hilbijartin û ji wê demê ve Ciwan bi dehan kursên ragihandinê ji bo keç û xortên Rojava li Hewlêr û Duhok û kampên penaberan li dar dixe. خواست خدمتا هر خورتێکی نوهاتی بکێ بدەهێ دەوراتا فەکرژ خۆرتارش بۆ وا خۆرتا فێری ئەعلام بکێ ئەعلامێکی کوردی کەون بوو تخواست گۆ خزمەتێکی ملەتی خۆرە بکێ لێ مخابن بزوو چوو ئەم هەمی سەدمی نەڤڕاستی چ نەخۆشیکی بگەها دەستێ بگەها سەرێ چ ڕۆژەمەنووسێ کوردستان ڕۆژئاوا یان چ ڕۆژەمەنووسێ کورد الکی دێبا يعني هردم ام هفرش شغلي مدو كامي بيانا درخن كامي موقفي خبدن كامي دفاع كسابكن في كي براستي يعني تونا مستاجوان يعني درغم جينجز ما حمج كرانا وملاتي كرد حمج رجاوي كردستان يرو دلي ونخوشه في توناوي يعني Ciwan Mîranî yê gobavê du keçane piştî 44 salan jiyana xweş desta û li goristana kesnezan li Hewlêrê bi axê hat spartin. Raman Hisso Ark, Hewlêr.